Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru menshi ngenda ngezaho n'ubusesenguzi bwimbitse by'amakuru abagenda avuga haba muri Afurika, mu Rwanda no muri East Africa by'umwihariko no ku isi muri rusange. Ni byinshi tukugezaho ni iby'agaciro kuri wakoze subscribe, nawe utarayikora nakubwira ni kora subscribe, tuzatunya tubana muri byinshi biba bigenda abivugwa tugenda tukugezaho. Ni byinshi tugenda tukugezaho aho tukubwira ibiba bitandukanye biba byagiye bivugwa mu makuru, mu busesenguzwi na byinshi biba bigenda bivugwa ku isi muri rusange. Kuri aka kanya ndaje nkugezeho inkuru iri kuvugwa cyane mu Rwanda by'umwihariko iyemezwa ry'ihingwa ry'urumogi, abenshi bari kugenda bavugaho n'ibitekerezo bitandukanye hashingiye ku kuba u Rwanda rutari rumenyereye ku kuba rwahingaga urumogi, ndetse ko amategeko y'u Rwanda ahana bikomeye umucuruzi n'ukoresha urumogi, yaramaje no gufungwa abantu benshi batandukanye kubera ibi bikorwa. Gusa guverinoma y'u Rwanda kuri inshuro iri gushaka abashoramari bo gufasha mu ishoramari ryo guhinga urumogi ruzajya rucuruzwa ariko rukohereza mu nganda zo mu mahanga hakajya gukorwamo imiti. Guverinoma y'u Rwanda ibunyujije mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga na YEB yatangaje ko iri gushaka abashoramari mu guhinga urumogi ruzavamo imiti yifashishwa mu buvuzi. Ni nyuma y'igihe kirekire igihingwa cy'urumogi kitemewe mu Rwanda ndetse n'ubucuruzi bwarwo buri mu byaha bihanwa n'amategeko. Guverinoma yavuze ko hari umubare ushimishije w'abantu bagaragaje ko bifuza gukorana nayo kuri uyu mushinga, iboneraho kurarika abandi babyifuza gutanga gahunda yabo y'imikorere mbere y'uko RDB na NAYEB bakorana nabo. Icyemezo cyo guhinga urumogi ruzajya rwoherezwa hanze cyanemejwe mu nama y'abaminisitiri yateranye ku wa 12 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2020. Urumogi rwemewe guhingwa mu Rwanda mu gihe hari hashize igihe guverinoma yararufatiye ingamba zikomeye, cyane cyane urwaturukaga mu bihugu by'abaturanyi harimo nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Imibare ya polisi y'igihugu igaragaza ko mu mwaka wa 2014 honyine abantu barenga 2151 batawe muri yombi bashinzwa ubucuruzi bw'urumogi, bigasobanura ko abantu byibuze batanu bafatwaga ndetse bagatabwa muri yombi buri munsi. Muri 2015 abafashwe baragabanutse bagera kuri 205, mu gihe muri 2016 abafashwe bongeye kwiyongera bakagera ku bantu 294. Muri 2017 abafatiwe mu bikorwa byo gucuruza urumogi barenga 1000, ndetse no muri 2018 bagera kuri uwo mubare. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, yavuze ko urumogi mu Rwanda ruzahingwa mu buryo budaha icyuho abakoresha ibiyobyabwenge. Mu magambo yagize ati ntabwo bizaha icyuho abakoresha ibiyobyabwenge, itegeko rihana abakoresha ibiyobyabwenge rirahari, rizakomeza kubahirizwa. Inyandiko yateguwe na RDB iheruka kujya ahagaragara ivuga ko urumogi ruzafasha u Rwanda kongera umubare w'amafaranga rukura mu bicuruzwa rwohereza mu mahanga, guhanga imirimo ku baturage bazaba baturiye mu bice baruhingamo naho barutunganya, no gushimangira ubushobozi bw'u Rwanda mu kureshya abashoramari binyuze mu kubashyiriraho amategeko n'ababwiriza batasanga handi. U Rwanda rukaba rwemeje ihingwa ry'urumogi, si igitangaza kuko ubuhinzi bwarwo busanzwe bunemewe mu bihugu bimwe na bimwe byo mu karere ruherereyemo, aho nko muri Uganda amasosiyete arenga 100 yasabye impushya zo guhinga urumogi. Muri Mata uyu mwaka isosiyete imwe yagurishije ibiro 250 muri Israel, aho ikiro cyonyine kimwe cyaguraga amafaranga 1500 y'amadolari. Ibura ry'urumogi muri Israel ryateye abayobozi muri Tel Aviv kwegera abacuruzi bo muri Uganda kugira ngo bazibe icyo cyuho. Uganda ifite isoko rigera kuri 2.5 z'urumogi mu nganda zikora imiti muri Israel. Muri Kenya ho muri Werurwe uyu mwaka ushize guverinoma yahatiwe guhakana yivuye inyuma ko yahaye isosiyete y'Abanyamerika ifite isambu yo gukodesha imyaka 25 yo guhinga urumogi.
Kenya yamaganye aya makuru ivuga ko guhinga no gukoresha urumogi bikomeje kutemerwa mu gihugu, naho mu kuboza umwaka ushize muri Zambia ho yatangaje ko iteganya kwinjiza miliyari 30 z'amadolari ya Amerika ku mwaka mu buhinzi bw'urumogi bayakura muri aya mafaranga muri Zambia. Muri Zambia no muri Uganda ni kimwe mu bihugu bimaje kugenda bitera imbere mu buhinzi bw'urumogi, ariko bikoherezwa mu mahanga mu nganda zikora imiti kuba zakorwamo imiti, dore ko ibibabi by'urumogi bikorwamo imiti myinshi itandukanye. Nawe maze kubwira ibi byose nyuma yuko RDB ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga na YEB cyemeje ko abashoramari bashobora gushora imari yabo mu buhinzi bw'urumogi ariko bikajya byoherezwa mu mahanga mu nganda zikora imiti. Ubyakiriye ute? Ushobora kugira igitekerezo dore ko ku mbuga nkoranyambaga ho abenshi ubona bagiye babyakira banavuga byinshi bitandukanye kuri iri hingwa ndetse n'uburyo bazajya barusana. Ibitekerezo byinshi bitandukanye bagenda batangaza, nawe wagira igitekerezo duha uko ubyakiriye, dore ko mu Rwanda ihingwa ry'urumogi ntago ryari ryemewe ariko kuri iyi nshuro bikaba byemewe. Waduha igitekerezo ngo muri commentaire tugenda tubana muri rusange. Wowe wumvisha iyi video bwa mbere nakubwira ni kora subscribe, tugenda tubana mu zindi nyinshi zitandukanye. Niba utari wagakora subscribe na byinshi ngenda nkugezaho bitandukanye. Kangushimire wowe twabanye kuvaho nahereye kugeza aho nsoreje ahangaha, ni iby'agaciro cyane kubana nawe. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke.